everyone, welcome back to Sanela Show, and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Sophisticates, and today talking about Kasbongile and the Dlamenis. Yo guys, kunokuthi ilunga izinto zikaSibongile bakithi ziba nzima kakhulu. As you know ukuthi ke last week ubuyele ekhaya ke la kwenzeke khona ke iBidan Soliday yenziwe lo ababa kubabuntombela. Ubaba wakhe ke Lenthat uSibongile usekwazi ukuqabulana nabafana esidlanga lalini nokuphoqelwe ukuthi ke amnqabele ukuthi ke abuyele eThekwini. Wathi eThekwini ila ungasayikhona. Bathi ke isoka lakhe Ukwenzo will even come to or will even go to eXhobo azoncenga ubaba kaSibongile ukuthi hayibo tetele ingane phela ukuthi izosebenza kwaDlamini ukuze phela siqhubeke sibonana lo siqabulana yabo. Kodwa ke cha kwavele kwangalunga ke bathi ke uze wabuyele emuva. Bathi ke uzovela kuqe ngedolo phansi acele umshado kuNomalanga nokuzoyiphula kakhulu ke inhliziyo kaSibongile, kodwa ke ingekho into azoyenza bandla isichaka sabantu. But ke guys iqiniso ukuthi ke Ukwenzo uyamthanda uSibongile futhi ke uzoyenza indlela lizokwenzeka nje icebo ukuthi bagcine bendawonye. Engakwazi ukuthi kuyokwenzekani ke nguNomalanga ngalelo langa mhla Ukwenzo noSibongile bebuyelana. So guys yazi njalo ke indaba kaSibongile bakithi akasabuyele eThekwini, uzohlala phana ekhaya eXhobo kanye ke noVelephi noma wakhe lo ongamthandi. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena ufuna ukubona kwenzekalani kulomdlalo. Yes guys, bye.